Dr. DRL Nonglai kilong kami kilong kepa kikon sama udah usamla bau play ulajit kerbang nado nanong kendong hadu kaskul ba hanihu udah way na kinong hikai ubapau hangte kaskul ba hanihu na kisipawot kinong hikai kasi jomi uday mau ubahak mata dengan swa ban ong ye pitang kawai hadin jong kahnyok terik bangila pediang bat bangila airu ya kitiket bau ne uramba unyale na kaparti ke jongi don kiperlok hayo hahat kibakren kiong ni itenat palat yai Dr. Nonglai ubriu bedan burong ubriu baru belai ubriu batip ya kaduk kasuk Nrei tang kawai ke bangin itenat ngangas ngapjar kai kata kabong itenat kiong itenat namar kiyeng iyeng ibapli naga parti NPP Tengah perhat bahala de baleking pim sutenat ya NPP kae ka pelong baki breu hayo hahat kiong anak parti NPP ka bonglong jebab i Dr. DRL Nonglai minta kasih ukan didit jongi mdei uknarit ubang nitang syub yaro sarong yu ulahak najrong mdei kumta udah perkhatik patik udah kentik patik ulade plashe mensi menta balai ujit naka NPP kakam kalakren kamjang ban ya keji keno de kata kabapelo ba uniu ramba ujit nakapati NPP ko kilong kemi kilong pagi kon samakan mau hai kani kade jinjit kabaken jable ya uni ure ramba kamdei nakabor joka parti NPP ndai dei kabor ke jong uplay ka bapasel ha uni uramba baun ship ya kadi tiket kumta menta kasngi wan ban pelut por bat pi ka Eastern West District ka Jigsdang jongi ban kanbas ka campaign jongi kasdang menta kasni batru kabaham ka konstituensi kajong i Dr. DRL Nonglai iba ngaju kot i i berbor i barok dengan kwa ban ong ya pi tongin ya trela na kabentakan ni ke election hamne ngatip ngayo iru badon kireu ramba kiba naki parti kiba per baper piong ka UDP piong ka HSVP piong ki BPP bat kiwe ngasngaw komu presiden komu state presiden ban pediang sngaw bahaya pi paro ba pi slur bat ru pilarai ramba banjit yau ne ramba ba ulong usimpa usimsong hakate kalumpung ba jongkar India ngan ya thu ipi ngi nakaparti ginde ki bedon box sibun hadin ba iba rok ilakowo namar ba ka experience ka ba idon haka administration ngiong ka administrative
experience. Don kibreu kibabang ba kania katlik hasuro. Tambah dasyong office kila kluma. Mare sipti kesuki kila no teng shu suspend breu. Teng shu terminate ka kam ka jam. Anda tak tulik kakut ka ST order kata ade kicing begla. Kata ade ka inexperience yo. Habang don experience kabang apa. Namar haba keren madan ka basuk. Handai the pipoy office kindon ki kendon an. Ki kendon an. Ki ba phimla ban warra ia katu keren jong pina sulo ban pentrekam hapo office. Da ka baburom nga keren ya kata. Baka de kisya uba arok. Uday ubreu babam lende ya administration. But kumu director Jong ka Colleges Development Council. Uhap panyadei bat ki ministry ki bapero perang tayo India. Pi kendu ya ka jabing ka bahe ba. Ki IAS, ki IFS, ki specialist, ki bom nang syuk ban ya keren. Ki meetings ki bapero per. Ki kedon jong kaan ki baper-per kam tam hakap pule ke putih une ude urang ba ubaladon ke experience namar klem experience ko mo pi wat mangi ubesyong kali pasenjang ni dekeli tu nu driver ba piang do bombiang yong poi silong mo teng-tengnya obreu klub experience bom don license tapi ba maafat mun ban poi sislong poi ban macam civil hospital ke ba maaf kata kau leune udah ulok ubala biang lut ke license te ngamut ban ong tanggawei balai ke ingin perleno ya ubahkan uni ubreu ubalayat lut nado budang pom ketulungkot ubang juyo asli paru hadu udah dentai yang nehu hatum de ubreu layat step by step namar kibreu kibas dang nang ni anigil poi sejro kisau thulut ya kajing jong kiduk kisu de koki lok kemi kilok pagi kun samla bagi to ini telima ngakot ngawe badnakan ke constituency nakan ke district. Now West Kasil District, Southwest Kasil District, ginya ay ya kaji Kersyang kabapura ya uni uri-urang ba. Bakaway kabangakwa ban ong yapi. Lada ki pipe ba jok Shillong Parliamentary Constituency ki penjok ya i Dr. DRL Nongman. Ka plus point la di lek adali. Ka plus point la di lek adali kalong ba. Inam day syuk bin yok kren tak si minit arne. Pi nomor menakan ni tapi dak ka babulong. Arsnen tam. Ki babli pi jong iki yok kren maximum 1 minit. Tambah ke social media tu beteng si beteng ken. Hari maksimum 1 minit. Kata-kata jiki siya, lipet yung proceeding. Hapok parlimen. 1 minit. Keren bahapot, bro. Song no. Naman himito, piwan na Tum kata. Kajing mentoy yaw Dr. DRL Nong Life ladu jo. Unyo keren minimum si kena. Namar balay kiway ki MP. Kibinget 3 partners mangi. Kid support. Uway un ay 5 minit. Uway un ay 1 minit. Uway un ay 5 minit.
poi si kenta kumi keren mentah si kenta keren baru si kenta lada yo keren ma isi kenta la tikena haka kitab ke baprala rumbete deh lada yo keren ma isi kenta la tikena KLB lah yo be kata ke dijemput Nih kau dau sudah mahala suka merat kemudian kalau kaptai bro kamu dah disebut te bentar ka kenting aku akan kau lebih koki kme kikpa koki kon samla bai tongin ai ke jingkersan ke bapura ngam ong bangi de parti ke babiang lut dan uweiru ubre babiang lut Baro ngidei di baduna sudah. Idon kam ya kajing ya pendak lah. Tengah khot ngawer mentah kejabin. Tongin ai kajing kersan. Kabapura ya une ureu ramba. Ubala biang nadong sedong. Ba unlong kasur jong kejat benriu kasur jong kejelam mekla jongi hamtei hapo yeng dorba hapalemen kublei pi siajan